ngo aramanuka babasirikare kandi je namubaye yamavuga ati je namubaye kubera ko nakoresheje igihe canje neza, kubera ko nitwaye mu ntama neza. Kandi Dawudi nta temo yari afite kuvuga ngo yagwanye n'igihugu yari ibintu za kera bakazavuga ngo abasaza ba kera batanditse iwacu batubwira amakuru verbal, akakubwira ngo habayeho kintu ntiyamuze baranditse ntacanditse, ni amakuru gusa. Nta makuru Dawidi yari kuvuga atagihamya yari afite kubera ko yari wenyine n'Imana yiwe gusa. Ariko arababwira ngo hari ikintu ufite nakoze mu gihe canje, njewe nta kindi kintu nakoze, mfite igihe kizima, nitwaye neza mu gihe canje. Intara yarazaga y'ishango, indubi ikazaga ngo gute wewe jewe narabinobeko kandi numwica. Bamagira bati niba bamusabiye audience, iyo gusaba audience ahubwo niba bamusabiye audience yabayitereka imbere mwana ico gihe neza nico gejeje muri ofisi ye. Bwana sifiwe. Iyo witwaye neza mu gihe cyawe winjira muri ofisi yawe tazi ndi mbogamizi. Iyo witwaye neza k'abantu b'abakristo turi hano ku isi, iyo nitwitwara neza muri kino kibuga tukavuga ngo muri ntuye muri Ottawa, ariko Ottawa sinzi yagavuza n'ibintu bya Ottawa, nzakora mu gihe canje, nzakorera Imana mu gihe canje, uzinjira mu ijuru nta kindi kintu kiguhagaze wawe. Bwana sifiwe. Lazima nishoba. Haleluya. Kuko bazaja mu ijuru n'abari mu isi kandi bari mu ijuru bizaba ko umuntu sinzi ko umuntu wakora ikintu kuza no guhunga, ni ukuvuga ngo n'ubundi bari basanzwe bari. Bwana sifiwe. Abazaja mu ijuru basanzwe bari kandi duhorana nabo, niyo mpamvu bazakubwira ngo uzaba uri kumwe nawe, umugore agenda umugabo asigara, umwana agende asigara, muzaba muri mu kazi kamwe duhorana nabo. Pawulo yavuze ngo tugenda nk'abisi, tuvuga nk'abisi ariko tuturabisi. Bwana sifiwe. Ni ukurinda igihe cyawe. Dawudi yinjiye muri ofisi yiwe atabisabye, yahise kandi yinjiye umwami yamubwira ngo se wamwica ati haguruka, ariko agera imbere tako ni nk'aho umwami yashatse kugutegeka none kubwiye gute ese none jane n'agakuru kugura tereka kwambike ikintu byibuze wihagarare kuko uriya turamuzi ababwira ngo cyangwa gatoya reka bino bise n'umenyereye jewe ndagoya. Ni ukuvuga ngo Dawudi yitwaye neza mu gihe cye, bimuheza intebe yiwe yicaye bavuganira kure yabayize muri ofisi ye ni uwo munsi kandi agaruka izina rya Dawudi ryarahindutse. Bwana sifiwe. Kuva ico gihe yahise ava mu ntama burundu n'abakuru biwe, kandi ndagira ngo abavuze intsinzi ya mbere ni bakuru bagira bakamubuza udutama. Bwana sifiwe. Dukora tubiba mu bintu bigoye, gukora Imana ni ibintu biza bivuna, kuje igihe cyawe ni ibintu bigoye, ariko uko igihe cy'umuntu cyubakitse gikorera umwana kibyaza umusaruro. Ite ku gihe cyawe, witakaza umwanya ukora ibintu bidafite akamaro. Nubona ikintu kigiye kugufata igihe kirekire reka, kuko umuntu ntibamwibukira mu myaka y'amazi, bamwibukira mu gihe ciwe yakoze. Sawuli yabaye umwami y'imyaka 70, ariko bavuga imyaka 1 kuko nicyo gihe yakoze ibishimye. Iyi ni imyaka 38 nta gihe yamaze, n'icapfu gusa. Ni ukuvuga ngo Imana ntizaturebera mu myaka myinshi, Imana iturebera mu gihe cyacu. Tuzazi umwanya wacu, igihe ni gito kituzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu tugomba kwita cyane mu byo dukora. Gukora k'umuntu igihe se umugikoresha igihe ugikoresha n'ibintu bibiri, gusenga ubudasiba kandi ugakora. Nibyo bintu bibiri ukora mu gihe. Ni ugusenga bikijambo ry'Imana ngo akore sansesi, ni ugusenga ubudacogora. Ijambo rya kabiri ugakora mu gihe cyawe. Gukorera Imana nizo nyungu dufite hano ku isi, kuko Imana Pawulo yavuze ko eza mu musozi zakurikiye ngo tuzahana Petero na bose tuzahanika. Arabona ngo hano ku isi ufite na kwishaka uwakoreye Imana tazafarura imbara wakoreye azaga ko uwakoreye Imana tazafarura. Uwakoreye Imana ni ukubika n'ibyo tuzasarura. Mwaka ijambo ry'Imana